Buksan. Okay, ito sa grocery. Nagos kilid. Kaldero. Ito at ngayon yung kaldero. 300. Kaldero. Siri. Kaldero del plato lah. Hah? Ada. Ay, korta. Mura nito na to. 4 meters. Ito dire. Mo ni. Ang siri kompleto de pang dire no. Mga po alturas ba. Ito na ni. Swan. Anta. Sit deh. Ini. Kan ini ragod. Lord, napasapang oh. Pang. Ay pamalit nyo. Tanaw-tanaw ra. Kami pa patanaw. Kung ganahan, kung punit naman po, berato ra. Na sound box ay. Sound system. Lagi ka ko. Isa to, naik ka na to? Energy na to? Na? Format. Pangwaan na mga sangguna na ipali. Ito eh, mula po alturas eh. Ang suroyon. Makitaan sa mga katauhan o sa mga baligya diri ba? Di ba? Katabang po nilang gustong paliton diri. Napoy baldi, tanggana, electrical supplies, frame, samin, bando, wallpaper, natural, privacy bend, tissue po. Dito payung paningong bandiri ganyo kag mapilian diri dapita magisunan ko ato kaldero doon na pista lagi baro na gatas kompleto dari chicharyas. Oke.